अहानबदा मरोइब पाव इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंगदा तेंगबांग ओइना मियोय अमममदा लुपा लिसिंग अममम अमदी तंगाई फदना निंगथंगथागी चंगदबा याद्रबा पोटलमसिंग येंथोकनबा स्टेट इमरजेंसी फंडगी लुपा करोड़ मंगा हेनबगी सेनफम काइथोक्रे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे। IDPs सिंगिदमक अवाद अपा तेंगबांग नबा मणिपुर के होम डिपार्टमेंट के कमिश्नर अमदी जॉइंट सेक्रेटरी ना खुदेक पीदुना लुपा करोड़ मंगा हेनबगी सेनफम काइथोकलगनी हाइना चिरोलमा थादोरखरे। चीफ मिनिस्टर लेरिक हाइमिनसी के प्रोग्राम के मखादा मोबेट स्कीम ना चिकमसुंग तंपाक के मफम सिंगदा चथरिबा तोंगान कोचिंग सेंटर सिंगदा प्रोजेक्ट ऑफिसर ना चतुना कुपना येंगसिनख्रे महाइदोय सिंगना चीफ मिनिस्टर अमसुंग मोबेट पु थगतवा फोंगदोरखरे। मैं खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी संदोक चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरबा पुनंगपु सुरबला माइरेबा मतराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाव मुचा खाइना पिजरी इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंगिदमक अवाद अपा तेंगबांग नबा मणिपुर की होम डिपार्टमेंट के कमिश्नर एन अशोक कुमार अमदी जॉइंट सेक्रेटरी अना आरामबम ना खुदेक पीदुना लुपा करोड़ मंगा हेनबगी सेनफम काइथोकलगनी हाइना चिरोलमा थादोरखरे। मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नसु महा की सोशल मीडिया दा थगलकपा पोस्ट अमदा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन IDPs ओइना लेदिबा मियामदा तेंगबांग ओइना मियोय अमममदा लुपा लिसिंग अममम पीदनबा अमदी तंगाई फदना निंगथमथागी चंगदबा याद्रबा बेडिंग आइटम सिंग मोमपाक कंबल न चिंगबा पिथनबा स्टेट इमरजेंसी फंडगी लुपा करोड़ मंगा हेनबगी सेनफम काइथोकिबनि हाइरी पनबगै ममांग चहीगी मे थादगी हौजिक फावबा मयुमदा हंजनबगी ममी लेट्रिबा अवाबा नंगलबसिंगी नोमगी चंगद्रबा याद्रबा पोटलम सिंग निंगथीना सप्लाई तौबा ngamnaba ngasisu lengak asina hotnaduna lakli। Manipur Minorities and Other Backward Classes Economic Development Society Mobet Scheme na chingyauna tongan bamafam singda Chief Minister Lairip Haiminasi program akhada thataruk chupna chathagadaba free coaching tariba center singda yengsin khongchut oina chatpagi makha chatharakpa oina irong ꯆꯦꯁꯥꯕ दा लैबा SA Educational Institution दा चटख्रे सेंटर असिदा मोबेट की गाइडलाइन सिंगी मतुंग इना नियम चुमना तथरंबा अमदी मसिंग यामलबा महाइरोय सिंगना स्कीम मसिगी कानाबा लौदुना चीफ मिनिस्टर अमसुंग मरी लेनबा सिंगदसु थगतपा फोंदोरखरे। मखा ताना मोबेट की असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर MD अलामजा नसु वाफोंखरा थमलखरे। हेन सेटिस्फाई होजबदी या नुपा मसा सिंगदगी सरुक अनि हेन यामना नुपी मसा सिंगसे मफम सिदा कोचिंग यावरमी हाइबदी यामना फार फ्लंग एरिया गुमनी इम्फाल दगी मैंग इम्फाल दगी नत्रग थौबाल दगी मफम पुनमक्तगी यामना लापना लेबम मफम अमनी इरोंग सेसाबासी मसिदैदा अखोगी क्लास 10 9 8 ता लेरमीबा छात्री से नुपा सिंगदगी सरुक अहुम हेना लई अदुना अखोइना अखोगी ऑनरेबल CM ना अमदी अखोगी कमिश्नर अदुगा मोबेट की वाइस चेयरमैन सर जोफ्री अदुगा अखोई डिपार्टमेंट की डायरेक्टर मैम असिना अखोगी कोचिंग की सिलेक्शन कमिटी दे यावबिरिबा एजुकेशन की डिपार्टमेंट अदुगा TD डिपार्टमेंट मैम की ना तौजखिबा हिदी नुपी मसा सिंगदा हेना अखोई अखोगी छात्र मसिंग रिजर्व ओइरगा अखोई सर जोफ्री मसामकना मसिगी अनौबा गाइडलाइन सेम्बनी ऑनरेबल CM की मखादा पांगथोक्लिबा 6 रेमेडियल कोचिंग से अखोइदा यामना कानै अदुगा कोइ सिदा पांगथोक्लिबा कोचिंग से तौरिबा सब्जेक्ट से इंग्लिश मैथ्स साइंस ने से अखोइदा स्कूल दा ताकपदा खतंग इंप्रूव लेहोदबा सिंदो सिचुएशन दौबसिने अखोइदा यामने इंप्रूव हेले। लोइना ngasi ahanbo oina ukhrolgi sanyayo innovative learning cell dasu yengsing khongche chatpada niyom chumna chathaba thengnaraki haidi amadi mama mapa oiba singnasu asigumba free remedial coaching tawbirakpa sigidama chief minister amadi mari leinaba singbusu thagatwa fongdoraki project officer alam azatna scheme masi chingi lamsing haibidi senapati ukhrul tamenglong chandel chakpikarong churachandpur dasu तौगदबनी अदुबु चुराचानपुर की सेंटर असिदी इरांग असिना मरम ओइरगा हौजिक फावबा एग्रीमेंट साइन तौनदबना कोचिंग असि चथद्री हाइनसु फोंदोखि। nasi asi khona visit lakchabani
उखरुल अखोना याम लाप मफम होइतारगसु चिंगी मफम द इम्फाल दगी किलोमीटर मार्फू हेना लाप मफम सिदैदा अखोना कोचिंग से तौरसु तौद्रसु अखोना खंगदौबदी नते अदुबु स्कूल सिगी अथॉरिटी ना कोऑर्डिनेटर ना स्कूल से फजना सेल एकेडमी की अथॉरिटी ने हम फजना कोचिंग से तौबिरमी Honorable Chief Minister, Sir Biren Singh, and respected dignitaries and everyone gathered here, I on behalf of everyone gathered here would like to extend my gratitude for this opportunity, for this privilege to express our heartfelt gratitude towards our Chief Minister for launching this transformative free coaching scheme that is 𝐶𝐞𝐰𝐬 Kadangban mayai lekaida ngasi nungthil drone attack chatharakre haidi kuki militant singna Imphal West District ki Lamsam Police Station ge manung chenba Kadangban mayai lekaida leiba 𝐶𝐲𝐸𝐁𝐫𝐸 miyoi amagi mayumda nungthil pung 3 rom tarakpada bom thadaraktuna pokhaikre haidi adumoinamak asok apan misimina gi paudi fangba leitri haina source amadagi phangba pauna haidi makhatana pawaduna hai thodok adu thokraba matung khulngakpa amadi khunja sing Mikup na hubsing na lainakre amadi khunja sing mi paiba poknare haidi panbayai mamang chahidagi chatharakli ba irang asida tamthiraba attack kaya chathaduna mikup mirau khona leibak ngasi ninduna lakli hantak kilakadori ba ningol oibi singi ningol chakoba achamba thoram oina pangthokani haina leinariba asi mikup mirau khol oina miyamna taba fangna ba silakliba khuzil thorang la haibagi wahang thodok asina maram oiraga miyamna hangnarakli Manipur Government Services Federation MDSF ki Luchingbu Singhi team mamana ngasi Chief Secretary Binit Joshi ga mahaki office chamber da unakre unabadu da state government employees sing amadi pensioner singhi loisindana leiriba isu singhi matang da khanaki team maduna hana pisin khraba memorandum gi matang amuk khanna pukhatuna core issue sing haibadi enhancement of DADR restoration of all pension system enhancement of Superation S na chingbagi matang da panki meeting aduda finance department ki high ranking officer sing su sarukya ki chief secretary na su demand sing adu chief minister ga tanaraga chathanaba thajaba piki MGSF na su athuguma tamda chief minister ga unanaba appointment lawragani haiki Haukiba tarik kunipan gi ahingda Bisnupur district Moirang police ki manung chanba fubala da masak lot pamioi kharana Kokta sepla mina bazar dagi driver oiba Basir Ahmad chahi 30 ka mangabu karigumba maram amata pidana yamna tamthina phurakiba thodok adubu Pangaltem Manipur gi maikai dagi akan mawongda condemn tawrakre Pangaltem Manipur gi president na thadorakpa chirolamada makhatana mara laitaba driver amabu phurakiba gi thodok asida chenariba party na sengdoraknaba amadi matungda sigumba thodok thokandanaba apel tawrakli karigumba thodok asigi langla langjen khangba ngamdrabadi association asiga JC ka khuchamnaduna justice pangnaba khongthang pakhatkani hairi amasung phurup asida harassment piba sing justice ngasi paliba government asina pibagi mami tadabasi karigino Manipur lengak laterbra natraga prajagi security piba ngamdaba law and order maintain tawba ngamdaba government ama oirabra haibagi wahangsu makhata na chirolasida palli Jalarong United Committee na lamdamasigi integrity amadi manglam chatta ningthau singa chalamba liklam gi mayokta tawning bata tawbagi matangda hauzik paliba Manipur lenga ki mathakta wahang hangkre Maharaja Churachan Singh na palingai matamda mahakna settle tawba yahan khraba langthabal chingthak amadi langthabal khopumbu hauzik paliba lenga asina thawaina lawdaba si chumlibra Matau karam na hairiba mafam ahum asibu Haibok Revenue Village number 68 ki makada chalhanba yagadoribano wakal ningthina khanthaba ngamlaba lamdamasi ki miyam amadi CSO singna state government na chathariba aranba thong asibu sumthokadra haina hangki Mafam asida kundariba indigenous inhabitant haibadi langthabal kabui rongmai singna leiramliba mafam amadi pankiba ningthau singi aphaba amadi chokhat thorangi hiramda thamoi singna saruk yaduna lakli mari leinaba authority singna Wangoi Forest Division na langthabal chingkha chingthak amasung khopum reserve forest oina democrat tawnaba changsiliba plan makhata na tawdanaba Jalarong United Committee ki president Maibon Famoina khudek pidun thadorakpa press release amada khanghalakli
ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ district ki oina International Peace and Social Advancement Jiribam branch Manipurna lagaw khawba sanaba athingba thamkhre. Publicity Secretary IPSA Jiribam branch 𝐶 ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯁꯔꯃꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠꯅ ꯃꯤꯇꯩꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯗꯛꯈꯤꯅ ꯍꯤꯗꯥꯟꯅꯕ ꯂꯒꯥꯎ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯋꯥꯂꯤꯗ ꯕꯣꯝꯕ꯭ꯂꯥꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯊꯥꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯐ-ꯐꯠꯇꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯨꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯖꯤ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯁꯔꯃꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯇꯥꯡ 2023 dagi hawduna kuki nago terroristina maitai da larka wasi babuletri manipurda maitai goiba ningo sako wasi sahi mata jama tang thokba ningo singoiba thoromni maramaduna manipur gi iranga sigi khanbi duna dakina hidanaba amadi lagaw sanaba amadi diwali da bangla thamna chingba tawbidana haiduna ni amda apil tawjari aduga Jiribam district ki oinadi irang asina maram oiraga khunda aminani ba furup jati khudingmangna lagaw sanaba amadi lagaw khawasi atingba thamjare masida kanagumana atingba sigi mayakta lagaw sanaba amadi lagaw khawba tabiram lagadi masida thropa daita khudingma masa na pujagadabni haiba wapam asi thamjare Manipur Youth Front of Assam Maifagi Nipan Suba Chahigi Mifam ngasi pangthokre Manipuri Youth Front of Assam Maifagi General Headquarter Rongpur Silchada Maifagi President Thangjam Brozena Mifam Mapu Oiduna Hongdokiba Nipan Suba Chahigi Mifam da Maifa 𝐶𝐄𝐲𝐸 Thopuramba Body Resolve Toraba Matungda Maifagi Chahi Ani Haibadi ꯀꯨꯝꯖꯥ 2023 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯕꯣꯗꯤꯁꯨ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯝꯄꯥꯛꯃꯌꯨꯝ ꯁꯂꯥꯎꯗꯤꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯁꯕꯤꯔ ꯎꯗꯤꯟ ꯈꯥꯟ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯒꯥꯛꯄꯝ ꯍꯦꯃꯣꯄ꯭ꯔꯐꯥ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯁꯨꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯪꯖꯥꯔꯥꯛꯄꯝ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯁꯣꯔꯥꯝ ꯊꯣꯏꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗ ꯏꯉꯨꯗꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯐꯥꯝ ꯔꯍꯃꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯅꯣꯡꯒꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯍꯥꯗꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯗꯤꯞꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯈꯟꯈꯤ ꯆꯤꯞ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯍꯦꯔꯥꯖꯤꯠ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯄꯟꯖꯧꯕꯝ ꯂꯣꯀꯦꯅꯥꯊ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯃꯌꯨꯝ ꯔꯦꯍꯥꯟ ꯎꯗꯤꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2023 ꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 19 ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯐꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟ ꯀꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯆꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ CSO ꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯕꯨ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟ ꯀꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯃꯥꯏꯐꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯄꯨꯔ ꯀꯁꯥꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯚꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯌꯨꯡꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏꯐꯥꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯃꯥꯏꯐꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ General Mifamgi Matungina Lip Kibo Warip Sinkara, Mayam, Irisapum Namakta Tamboina, Hanbo Warip Agaskitan Kunmapan, Imalun Kanbanumit Haina, Chahi Kuding Maki, Mariam the Lady, Irisapum Namakna, Observance Oina Pangtopi, Nabagitamakta, my Fana, Pitozari, Warip Anina, Anishuba Waripna, Chahi Kudingi, Pangtogliba, Ningol Sakobasi, and Daksu my Fana, Soidana Pangtoglagani. Home Suba Warep Chandrapurda Manipuri Levi Gimifam Mitam Masi Soidana my Fana Mapung Paraba Mifam Mitam Moina Sogatpini Haina my Fana Demnakre Mari Suba Warepna my Fana Sinduna Chaigi Oi by Sportsmith Soidana Mukana Pangzokani Haibagi Warepasi Lip
अनिरक सुबा इलांगबम पूर्णिमा देवी लेमरोल कांग टूर्नामेंट लिसिंगनिगा कुनमरिगी ngasi sanakiba कांग टूर्नामेंट ग्रुप लीग राउंड मैच ता MITL ना इचेलबु पंजन तरुक मरीदा माइथी पपीख्रे डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जिरिबामना सिंधुना जिरिबामगी बाबुपुरादा लैबा लमलेन कम्युनिटी हॉल कम कांग संगदा सानकिबा ngasi gi मैच ता MITL na tos ngamduna maikei khanki aduga ichel na kang kaptuna sanaba hauki hap mamang de MITL na ichel bu panjan mari amada mangjin thaduna laiki matung apiba matam da MITL na ichel bu panjan taruk mari da maithi ba piki ngasi gi match aduda 𝐿 𝐂𝐗𝐻 singna referee aduga atom iboton singna scorer oiki amadi tournament adugi makha chatharak po oina hayeng nungthil pung ama taba matam da kasar kangkhut ka LEC ga sanaragani hairi हौजे अरोइबदा मरोइबा पाव मुखना पिजरी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंगदा टेंगबांग ओइना मियोय अमममदा लुपा लिसिंग अममम अमदी तंगाई फदना निंगथम थागी चंगदबा यादबा पोलम सिंग येनथोकनबा स्टेट इमरजेंसी फंडगी करोड़ 5 हेनबगी सेनफम काइथोक्रे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंगदोक्रे IDPs सिंगिदमक अवाद अपा तेंगबांग नबा मणिपुर की होम डिपार्टमेंट की कमिश्नर अमदी जॉइंट सेक्रेटरी ना खुदेक पीदना लुपा करोड़ 5 हेनबगी सेनफम काइथोकलगनी हाइना चिरोलमा थादोरखरे अमदी चीफ मिनिस्टर लाइरिक हाइमिनिसी की प्रोग्राम की मखादा मोबेट स्कीम ना चिंग अमसुंग तंपाक की मफम सिंगा चथरिबा तोंगान तोंगान बा कोचिंग सेंटर सिंगा प्रोजेक्ट ऑफिसर ना चतुना कुटना येंगसेनख्रे माहिरोई सिंग ना चीफ मिनिस्टर अमसुंग मोबेट पु थागतपा फोंदोरखरे ngasi gi oina notice window tv na sandok chaba numidangi manipuri paw mutang ase loijare miteng tabiri ba puna mapam khana khurumjari पैसा यामना लेजदबा मीसिंगी हाइदि लाइरबसिंगी दमक्तदि यामना खुदोंसाय अखोन ट्यूशन फी पी हादुना सिदा एजुकेशन मोगी सिस्टम सिदा फजना सोयब खोदब केमता लेते फजना तंबी हॉस्पिटल अमदा डॉक्टर अमना माइ पाकनब होनरप मतमदा हाइथोय सिंथोयरबा पैरामेडिक्स अमदी हेल्थ केयर टेक्नीशियन सिंगी अचौब थौदांग ले JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT OTT RIT diabetes management clinical nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands on training pizari Pharmacy Council of India na approve tawraba pharmacy gi diploma course su yamna affordable oiba fee structure da pizari ICOG paramedical की OTT डिपार्टमेंट दा सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम थाजरी यो हॉस्टल विजिट की खुदों चाबम लेरेको अदुगा मना अखोन ट्यूशन फी पी हादुना सिदा एजुकेशन मोगी सिस्टम सिदा फजना सोयब फुकत पकेमता लेते फजना तंबी इसागी लैब मतिक चान लेबा लाइब्रेरी मतिक चान लेबा अमसु हॉस्टल मतिक चान लेबा न मरम मोरगा हॉस्टल दा अखोन हॉस्टल विजिट अदुम ते चतप फंगे अखोय लोइजद्रगासो अदुम नर्सिंग डॉक्टर सिंगना अखोयदा लीड तौबीरगा को अखोयदा ताकपीदना याम एक्सपीरियंस अदुगी एक्सपीरियंस याम लेजे पैसा यामना लेजदबा मीसिंगी हाइदि लाइरबसिंगी दमक्तदि यामना खुदोंसाय करिगुंबा लेइत्रगासो हाइदि सहीगी स्कॉलरशिप अदुम कंपलसरी अदुम फंगे कोई सिदा तंबलगे अना हौजिक फाउबा सेकेंड सेमेस्टर तमकपसिदा अगोंदा कैमता अवाबा हाइदि कैमता लेते कैगिना हारकांदा अखोयदा अदुम फैसिलिटीज अदुम फंगहली लैब की फैसिलिटीज अदगे अखोयना खंगनिंगबा हाइनिंगबा पुनम हॉस्पिटल चलगा ओइरो लैब ता चलगा ओइरो अखोय दुम तौवे इंस्टीट्यूट एसेना पीरिबा खुदोंचाबा एसे मयाम पुनः लौमिनसे पुनः तमिनसे खुदोंचाबा मयाम से लौमिनसे मयाम से पुनः तमिनसे फ्री काउंसलिंग सेशन अमसुंग डायरेक्ट एडमिशन की दमक मखाद पीरिबा नंबर सिदा कॉल तौबीदुना खुदोंचाबा सि लौबियो
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leader.